li fizička aktivnost može da deluje kao lek? Naravno da će da može, ali da li fizička aktivnost može da izazove iznenadnu srčanu smrt u sportu i da bude okidač za takav nemili događaj? Naravno da će da može. Onda se postavlja pitanje kako proceniti da li će trening delovati lekovito ili će predstavljati taj takozvani trigger, odnosno okidač za iznenadnu srčanu smrt u sportu. I mi vrlo često dođemo u tu situaciju, iako su to preventivni pregledi, ali dođemo u situaciju da biramo između toga da li da sportisti kažemo da je to kraj karijere, što nije laka odluka, ili da rizikujemo pa da nemirno spavamo, ili tako, pa da se nadamo da praktično neće doživjeti iznenadnu srčanu smrt u sportu, zato što se nalazi u nekoj, vidjet ćete posle takozvanoj sivoj zoni, a to će kolege posle više detalja razraditi koje su to dijagnoze, koje, kad ne možemo da kažemo ni da je sportista, da kažemo, doživao adaptaciju, znači srca na bavljenje sportom, pa pričamo o sportskom srcu, ali ne možemo ni da to podvedemo pod neku kardiomiopatiju, znači koja može da bude uzrok za iznenadnu srčanu smrt u sportu. Moje današnje predavanje je samo da malo ukratko kažem kako odgovarajuća vrsta sporta i odgovarajući tip treninga praktično deluje na kardiovaskularni sistem. Sportove ugrubo možemo podeliti na aerobne i anaerobne. Aerobni podrazumevaju da su sportisti izloženi, nekad da kažem, dugačkom obimu, ali nekom, da kažem, umerenom intenzitetu fizičke aktivnosti. Kada gledate vrhunski sport, kada kažemo maraton, maratonci jesu aerobci, znači oni trče po 2 sata 40 i nešto kilometara, znači ali to je visoko intenzivan aerobni sport. Praktično oni trče trku 2 sata, prosek po 20 km na čas, znači trče 2 sata, nego vi probajte ako imate priliku na pokretnoj traci da trčite 20 km na čas minut, malo ko od nas će ovde to uspeti da izdrži, a zamislite 2 sata u tom tempu. Tako da iako je aerobni sport i tekako može da utiče na praktičnu adaptaciju našeg srčanog mišića kada se dugotrajno izlažemo ovakvom vidu fizičke aktivnosti. Kod aerobnih sportova dolazi do takozvane ekscentrične hipertrofije leve komore srca, ali to je dalje adaptacija srca na bavljenje sportom i to zovemo sportsko srce. Praktično imamo benigno povećanje srca i dimenzija šupljine leve komore srca i to bi otprilike praktično izgledalo ovako. Nama je bitno da dimenzija leve komore srca, njena šupljina, ne bude veća od 65 mm u prečniku, i da praktično ta masa srca ne prelazi preko 400 grama, da možemo da kažemo da je to praktično sportsko srce, nije nikakva patologija, ne govorimo o nekoj dilatativnoj kardiomiopatiji ili slično, o čemu će na kasnim predavanjima biti više reči. Rekli smo, u ove aerobne sportove spadaju dugoprugaši, maratonci, polumaratonci, triatlonci, nordijski skijaši, i tako dalje. I u principu, imamo jednu dilatiranu, veliku, komoru sa običnom normalnom debljinom zidova, ali se govori o praktično sportskom srcu, odnosno adaptaciji na ovoj vrstu fizičke aktivnosti. Kada govorimo o anaerobnim sportovima, potpuno drugačiji vid fizičke aktivnosti, ovde sada obim nije toliko primaran, ovde imamo visok intenzitet treninga, praktično to je onaj trening u nekoj crvenoj zoni, što kažu sportisti, srčana frekvencija je blizu maksimalne srčane frekvencije, ili govorimo o snažnim mišićnim kratkotrajnim kontrakcijama, da generišemo veliku silu, da kažemo u jednom kratkom trenutku. To su vam obično, da kažemo, sportovi snage, sprinterske discipline, skakačke discipline, koje u dužem vremenskom periodu mogu da dovedu do takozvane koncentrične hipertrofije leve komore srca. Ovde opet govorimo o nekom eventualnom benignom povećanju mase srca, ali ovde govorimo o zadebljanju zidova leve komore, gde isto moramo da budemo pažljivi koliko je to zadebljanje. Da li je to klasična adaptacija srca na bavljenje sportom, pa opet podvodimo pod sportsko, da kažemo, srce, ili praktično govorimo eventualno o hipertrofičnoj kardiomiopatiji koja predstavlja danas jedan od vodećih uzroka iznenadne srčane smrti u sportu. Ovde govorimo o debljini zidova gde mi ne volimo da vidimo da ta debljina zida leve komore praktično prelazi više od 13 mm, i govorimo bukvalno o ovim sportovima snage gde mi vidimo, da kažemo, ove powerliftinge, dizače tegova, bodybuildere, bukvalno kada uradi se ekokardiografija srca, mi vidimo u suštini ovakvu jednu komoru sa ovako debelim zidovima, na konto čega se smanjuje i sama šupljina te ove leve komore. Ali, kažem, volimo da vidimo da je debljina tog zida manja od tih nekih 13 mm, da to podvedemo
pod adaptaciju srca, znači na ovakvu vrstu bavljenja sportom, odnosno govorimo o visokointenzivnom anaerobnom treningu. Ono što nas najviše buni jeste kada dođemo u tu takozvanu sivu zonu i ne volimo da budemo, da kažemo, u toj sivoj zoni. Zašto? Znači, ne volimo zato što onda mirno ne spavamo. Znači, ne možemo mirno donesemo odluku da li je taj sportista zaista možda ima hipertrofičnu kardiomiopatiju ili praktično je to sad jedna adaptacija srca na bavljanje tom vrstom sporta. Ne možemo da mu kažemo nemoj da se baviš sportom, ali ne možemo ni da budemo toliko sigurni da to što smo mu rekli bavi se sportom, znači to je sigurno sportsko srce, zato što praktično negde možda tinja, znači neki, da kažemo, okidač ili trigger koji može da dovede do izvedene srčane smrti u sportu. Da kažem, to je ova neka siva zona o kojoj mi pričamo kada je debljina zidova, kada sumnjamo hipertrofičnu kardiomiopatiju mijokarda, negdje između 13 i 15 mm, znači živinog, 13 do 15 mm, znači debljine zida, odnosno septuma, i onda gledamo neke druge, da kažemo, kriterijume kako ćemo se odrediti da li je to sad zaista sportsko srce, pa malo uznapredovamo sportsko srce, a da isključimo definitivno hipertrofičnu kardiomiopatiju mijokarda. Obično gledamo kolika je onda dimenzija, odnosno šupljina, znači leve komore srca, i volimo da vidimo da je bar preko 55 mm, zato što praktično onda na konto te debljine opet šupljina same leve komore nije previše smanjena, odnosno obezbeđujemo normalnu erekcionu frakciju, to je, da kažemo, funkciju leve same komore srca, i suštinski vrlo često te sportiste onda stavimo u neki program, što se kaže da je deep training program, odnosno malo ih sklonimo sa tog treninga, što oni, da kažem, obično ne vole da im se tako uradi, ali kažemo jedno od 6 nedelja od prilike, kažemo nemojte trenirati, da vidimo za 6 do 12 nedelja šta će se desiti sa debljinom tih zidova i da li u principu se ta hipertrofija za koju sumnjamo da je nastala kao posledica treninga, u stvari praktično deep treningom, odnosno prestankom fizičke aktivnosti, da li se ta debljina zidova malo, da kažemo, smanjuje. Ukoliko imamo da je da kažemo ovu odluku, da je praktično posle tih treninga imamo smanjenje u debljini zidova leve komore, ukoliko imamo ovu šupljinu koja je preko 55 mm, i mi volimo da kažemo da uradimo i ergospirometrijsko testiranje i procenimo maksimalnu potrošnju kiseonika. Tu volimo da vidimo da sportisti imaju maksimalnu potrošnju kiseonika koja je preko 50 ml po kilogramu po minutu, znači bilo koji sport da je u pitanju, mi volimo da vidimo da to ide preko 50, zato što se smatra da je to vrhunski treniran sportista i da njegova komora u tom smislu ide adekvatno, može da obezbedi dovoljnu količinu krvi do naših mišićnih ćelija da bi se stvorio ATP, odnosno energija za rad, onda možemo negdje sa sigurnošću da kažemo da je to jedno sportsko srce. Danas volimo da preporučimo da se uradi magnetna rezonanca srca i ukoliko magnetna rezonanca srca pokaže da nema nikakvih morfoloških, odnosno strukturalnih karakteristika u miokardu, da u principu budemo sigurni da iako smo u sivoj zoni, opet tu sivu zonu više prepišemo sportskom srcu, naravno uz adekvatno šestomesečno praćenje tog sportiste i praćenje ovih parametara, da li oni stoje, da li su regresiji ili progresiji, pa da u tom smislu možemo da reagujemo. Tako da u zaključku samo treba da se osvrnemo danas, a kolege će u više detalja pričati o svim ovim uzrocima izvedene srčane smrti, jeste da postoje aerobni i anaerobni sportovi. Dakle, od aerobnih sportova kao adaptaciju srca na ovaj kardiovaskularni sistema, na takvu vrstu sporta očekujemo, što se kaže žargonski, jedno veliko srce, da kažemo dilatiranu komoru, ali dilatiranu ne u smislu dilatativne kardiomiopatije, nego jednostavno adaptacije srca na takvu vrstu sporta. Kod, da kažemo, anaerobnih sportova pričamo o ovom, da kažemo, malo debelom srcu sa debelim zidovima, na konto toga suženom šupljinom, ali sve, da kažemo, u granicama normale, jer jedno i drugo srce praktično zadovoljavaju potrebe organizma za kiseonikom u smislu obezbeđivanja normalnog minutnog volumena srca. I suštinski treba naglasiti to da čak ni najintenzivnija fizička aktivnost, da li je to aerobni ili anaerobni sport ili kombinacija jednog i drugog, što je, da kažemo, danas većina sportova jesu kombinacija jednog i drugog, ne može dovesti do izvedene srčane smrti u sportu ukoliko imamo zdravo morfološki, strukturno, neizmenjeno srce. Ono što nas brine jeste definitivno ova siva zona, to je nama izazov u donošenju odluke, jer ta odluka
znači koliko god da je sportska medicina preventivna medicina, nekad bude teška odluka jer možemo praktično biramo između ili iznenadne srčane smrti ili između kraja karijere jednog profesionalnog sportista, nije lako ni jedno ni drugo. Nama je lakše reći nemoj da se baviš sportom jer postoji znači, neki rizik, a u tom sportisti je to ne samo kraj karijere, praktično predstavlja kraj života jer većina njih praktično živi samo od toga i ne zna ništa drugo da radi, tako da nekad smo, da kažem, u jako teškoj znači, odluci kako da se ponašamo prema tom sportisti, a jasno vam je da u suštini se ta iznenadna srčana smrt u sportu ipak znači, dešava, da godišnje imamo sigurno nekoliko nemilih događaja koji osvanu tako, znači, na portalima ili u medijima. I zato treba da se skupimo znači, danas da vidimo koji su sve to znači, rizici, kako da ih svedemo znači, na minimum, kako da proširimo svest znači, među nama i među sportistima da praktično treba da imaju preventivne preglede, treba znači, da sarađuje više specijalista znači, istovremeno, znači, da bi tom sportisti obezbedili prvo znači, dugi lep život, a samim tim dugu i lepu karijeru. Hvala vam na pažnji.